بعد کروں گا۔ جناب سید علی رضا شاہ صاحب آپ داؤد خیر آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں۔ بآواز بلند صلوات۔ ذکر عظیم دی قبولیت واسطے اونچی صلوات پڑھو۔ امام زمانہ دی ظہور و سلامتی واسطے اونچی صلوات۔ اجازت ہے میں ڈپٹی پاک شریف دعا برائے ظہور امام زمانہ علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعیدا سبحان اللہ۔ حتی تسکنہ ارزقا طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین یا ابل فضل العباس علیہ السلام رب صلی علی محمد وآل محمد 14 صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے۔ مالت اور سلامت رکھے بہنجیو۔ لفظ عقیدہ پہلی سطر چاہے علامہ ناصر یاد آدن عقیدے دے لفظ تے وہ آدن زبانہ نہیں بولیں دیا عقیدے بولیں دن۔ بہنجیو بادشاہ وانیاں عظیم جنت تو سونیاں نگریاں دی سلامی سجدہ سلامی کر کے کچھ دن پہلے واپسی ہوئی۔ اس خمارچ تو شریک چکرا صدیاں گین بابا جی، حکومتاں گین، اقتدار گین، لیکن رزلٹ کے نکلا ہے 14 صدیوں سے عقیدے سفر جاری ہے، زندگی آل محمد سے وفاداری۔ میں کیا کہیں صدا سکھی رہو بھلاؤ نے بابا صرف سال مردنا تو زندگی نہیں، زندگی آل پیمبر سے وفاداری ہے۔ ہوں ذرا جماعتی ثانی ذہن وچ رکھو، موسم دی گل ہو جاوے اور عقیدے دی اچھی منزل انہاں 2 سطراں تو اتلا لیول، زندگی آل محمد سے وفاداری ہے۔ آدھا پیا ہم کو معلوم نمازوں کی فضیلت، لیکن پاک زہرا کی تمنا یہ عزاداری۔ ہم کو معلوم نمازوں کی فضیلت، لیکن
پاک بی بی کی تمنا یہ عزاداری. سیدہ دی عظمت تے اونچی صلوات پڑھ. مالک سلامت رکھے. عظیم مولد مدح خان اج بانی ہیں اور بانی ہونا ایک وکھرا نشہ ہے, وکھرا اعزاز ہے. منصب ذاکر دا بھی ہے, بانی دا بھی منصب اس تو ہی وات ویندے. مالک انہوں دی ڈپٹی قبول کرے, مالک انہوں دی سال دی محنت منظور فرمائے اور مالک انہوں دے بخت اقبال اچ مزید استقامت عطا فرمائے. کوئی طولانی خطاب نہیں, جلسے دی مجلس ڈپٹی بڑے مناسب وقت پوری کریے. اتنے عظیم علماء ذاکرین دی موجودگی چ, اتنے عظیم سامعین ذی وقار دے سامنے. بابا جی بندہ جڑے سفر تو ولے نا تو بندے پوچھتے ہیں اس علاقے دی مشہور کیڑی چیز ہے, اتو گھن کے آئے ہو. بابا جتوں میں ولے ہاں میں اتنا اکساں کہ ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا. ذرا سی خاک میں, ذرا سی خاک میں کل کائنات بھی لایا. دل و نظر میں آتش بھی فرات بھی لایا. اور میرے پچھلے سامعین ذی وقار میرے نصیب پہ حیران ہیں جہاں والے, میں کربلا سے کفن بھی حیات بھی لایا. کفن بھی کیا بات ہے. لفظاں دے موتین عقیدت دے یہ گلاب ہیں جڑے تو وصول کرنے. اور الحمدللہ عظیم نگری ہے, بڑت قدیمی عزداری دا سلسلہ مالک تھوڑی نسلیں ایک قائم دائم رکھے. تا نجف دے وچ کیفیت تھوڑی بدل دی ہے. پیر بادشاہ ہر ذری تے مسائب ہوندے. نجف وچ میرے کچھ زائرین وچ موجود ہیں, کچھ پرانے سفران دے زائرین موجود ہیں, کچھ اس سفر دے زائرین موجود ہیں. قرآن دی قسم ہے مولوی دا جو ان دماغ چل ونجے تو دے وچ اساں کے کریے, مولوی تقابل کر دے علی دے کوفے دے کمیاں نال. جبکہ یار میری گواہی دے ہو نجف روزے وچ جتھے علی بادشاہ آرام پذیر ہیں, ایک نقطہ دیون لگا او دے بعد قصیدہ پڑھنے لگا. عقیدہ بولیسی میں چہرے پڑھ رہا, او مولوی تینوں اجے بھی پتہ نہیں لگا جتھے علی ستے پین ستا تا آدم ہی اتھائیں پہ ہے. ستا تا نور نبی بھی اتھائیں پہ ہے. لیکن بابا جی میری گواہی دے سو, زوار صاحب بلوچ صاحب جھنگ تو دور دور تو میں نے چہرے نظر آ رہے ہو. ستا آدم نبی بھی اتھائیں, ستا نور نبی بھی اتھائیں. لیکن پوری کائنات دے ون پمنے قافلے, مختلف زبانہ, مختلف ثقافتاں, جیڑا بھی اندر قدم یا سر رکھتا ہے عقیدے والا بندہ تو پہلے قدم نہیں رکھتا, دہلیز تے پیشانی ٹکیندا ہے. قرآن دی قسم ہے نہ کینو آدم یاد آندا ہے, قاضی صاحب نہ کینو نوح یاد آندا ہے. جیڑا بھی پیشانی ٹیکدا ہے او دے منہ وچ پہلا جملہ کیڑا آندا ہے, السلام علیکہ یا امیر المومنین. مالک سلامت رکھے. جیو پہ لو جی عقیدے دی اچھی منزل ہے, او دے دو شعر سماعت فرما لو. او دے بعد ایک فرمان ہے, اگر مزاج بنیا تو میں پورا کر دے سا. مالک تم سلامت رکھے. صلوات ہکا پڑھو, سارے پڑھو, قصیدہ پڑھو. بھئی صلوات دی ڈیوٹی تو تھوڑی ہے نا, میری تو قصیدے دی ہے. عجب اعجاز ہے, معجزہ اعجاز, ایک معجزے تو ڈپٹی شروع. سادات مومنین عجب اعجاز ہے آل نبی کے آشیانے میں, عجب اعجاز ہے آل نبی
کے آشیانے میں عجب اعجاز ہے آلے نبی کے آشیانے میں عجب اعجاز ہے آلے نبی کے آشیانے میں عجب اعجاز ہے آلے نبی کے آشیانے میں عجب اعجاز ہے۔ او بسم اللہ کرو، او بسم اللہ کرو بھائی آج تو میرے قافلے دے زائرین ہر پاسے جمع ہو گئے، ارد گرد میں نو نجف دی فضا یاد آ گئی، مالک انہاں لوگوں دی زندگی کرے بڑیاں خدمتاں انہاں کیتیاں پورے قافلے دیاں زائرین دیاں، مالک انہاں دا اجر وچ مزید اضافہ عطا کرے۔ لو جی مصر ثانی بھیجن لگا، اچھے قصیدے پڑھن والے اور اچھے لکھن والے انہاں دی موجودگی پڑھن لگا، وزن کر لوائے، اگر حق رکھے تو حق میرا نہیں رکھنا، اگر حق میں رکھاں تو میرا حق نہیں رکھنا، توڑتا ہی بزرگوں تے بھمیں جوانوں شیعوں تے بھمیں سنیوں سماعتاں اونچیاں رکھائے۔ بابا جڑے معجزے تو میں قصیدہ شروع کر رہا اس معجزے تے پوری توجہ، عجب اعجاز ہے آلے نبی کے آشیانے میں عجب اعجاز ہے پانچ معجزہ نبی کے آشیانے میں محمد ہی محمد ہے، محمد ہی محمد ہے، محمد کے گھرانے آئے میرا اللہ، آئے میرا اللہ، سلجھو شہری سلجھو موتیاں چپندہ دانت لوے، عجب اعجاز ہے آلے نبی کے قبلہ طور صاحب آشیانے میں عجب اعجاز ہے آلے نبی کے آشیانے میں محمد ہی محمد ہے، محمد ہی محمد ہے، محمد کے گھرانے جیو آشیانے میں گھرانے میں سلونی دے دعوے دے بعد نہ قبلہ علی بادشاہ نو بڑی انہاں ذہنی تکلیف دیتی، وہ ایک انگریزی ہوتا تذکرہ کیتا ہے، بہرحال ذاکر دا فضال ربائی قصیدہ اس سوالات جو علی چاہنے ہیں انہاں حکمی نہ کیتا۔ علی بادشاہ ویدے رہے مسکراندے رہے، بھئی عرب دے ہوا بدو دے بدو، کوئی داڑھی دیوال پہ پوچھ دے، انگریز آدھے مرو، اگر میں ہوں دا تو میں چند دے رستے پوچھ دا، میں مریخ دے راز پوچھ دا، کوئی پاک دے پیج پوچھ دا کھلوتا ہے، کوئی کھجی دے ڈوکے۔ ایک بندے تھوڑی ہمت کی تھی، بابا جی بڑا پر لطف شعر قبلہ قمی صاحب، سادات مومنین اس نا آکھے یا علی میں محسوس کر رہا انہوں دے ہر سوال تو تھانوں بڑا کوف پہنچ رہی ہے، ایک سوال میں کردہ مولا نبی افضلین یا تساں؟ بھائی کیا بات ہے، جب سوال اتنی توجہ نال سن لیا انہاں انشاءاللہ بادشاہ دے جواب تے پرواز کرنی ہے۔ اس علاقے آلے ہو علی فرمین چلو تیری مہربانی ہے تے انہاں نالوں کچھ کم بدھایا ہے تے سوال اچھا کیتا ہے، سوال معقول کیتا ہے، لیکن میں علی جواب تاں دے منے کس ایک نبی دا نام لے یہ دے منہ چو نکلا جناب عیسیٰ ابن مریم اپنی طرفوں بڑا معجزے آلا بڑا سونا شانہ والا اس نبی چن لیا۔ علی فرمین نے سوالا کھچوں مرضی دا نبی چنے آئی، ہن علی نو جواب دا لطف آسی، پھر نبی اور علی دا فرق سمجھ تے جواب سن لے۔ پرندے کو بنا دینا بنا کر پھر اڑا دینا پرندے کو۔ ہائے 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 ایدہ سونا ماحول یا آشیانے میں توجہ بھائی، آشیانے میں گھرانے میں
تے لسانullah نال علی ہن جواب دے کے پیا دل پرندے کو بنا دینا بنا کر پھر اڑا دینا پرندے کو بنا دینا فرق سمجھنا پھر اڑا دینا ارادہ ہی کیا کرتا تھا جتنے وقت میں عیسیٰ فیصلہ کیا لے ہو ارادہ اور وقت سننے وقت میں عیسیٰ بس اتنی دیر لگتی ہے بس اتنی دیر لگتی ہے مجھے آدم بنانے اللہ عظمت اللہ فیصلہ سید کر دیتا ہے کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے لیکن اندہ جواب نعرہ اتھو لگے بجا ڈلے ہوں آواز نجف آڑے ہیں گمدہ ہی چو نکلے دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری ہون فکرہ پڑھو اچھا جی جناب پھر پڑھ دو پرندے کو بنا دینا بنا کر پھر اڑا دینا ارادہ ہی کیا کرتا تھا جتنے وقت میں عیسیٰ بس اتنی دیر لگتی ہے بس اتنی دیر لگتی ہے مجھے آدم بنانے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ایک شعر تھوڑا اس تو مشکل ہے وہ پہلے پڑھنا چاہیے دائی لیکن میں چونکہ پڑھوں ہی کا شعر ہوں لیکن چلو ہون زیادہ تو زیادہ دات تھوڑی گھٹ ویسی چنے بندے اس شعر نال پرواز کر سن لیکن یہ جڑے شعر ہوندے نا اس قسم دے بابا جی انہاں دا لطف جڑا انہاں دی تہہ تے پہنچ ویندا ہے انہاں دا لطف دیر تک قائم رہندا ہے سادات مومنین علی بادشاہ دے ایک ہور زاویے تو میں علی پڑھوں ہاں قائد صاحب ایک اور زاویے تو علی میں پڑھوں ہاں بڑا توحید پرست بندا ہے تے جڑا علی نال منسلک ہوندا ہے دنیا والا سمجھدا ہے شاید توحید تو دور ہون علی دے قریب ہون شاید توحید تو دور ہے خبردار او بڑا توحید پرست ایک شعر پڑھوں ہاں علی دی عظمت قد بھی کھاؤں ہاں اور توحید تے علی دے صنعت بھی کھاؤں ہاں علی یادے کہنوں کہیں مردہ جلایا تو جلا کر بھی کیا سجدہ کہیں مردہ جلایا تو احسان کیتا ہے اس بندے سن کے سمجھ کے بولنا ہے علی نو صرف خیب او جیوے تو شاباش شاباش سلامت رہو علی نو صرف خیبر خندق اچ نہ تول علی نو ہر زاویہ ویک علی ہر رنگے چلیے قرآن دی قسم کہیں مردہ جلایا تو جلا کر بھی کیا سجدہ کبھی سورج ہٹایا تو ہٹا کر بھی کیا سجدہ کبھی ہونا ہی نتیجہ پتری کتنی دوارے سو بھی کیا سجدہ علی کی زندگی گزری علی کی زندگی گزری ہے وحدت کو بچانے اللہ مان بھئی کمال نہیں ہو گئی آگا جی ایک فرمائش پوری کر لمانی میں ادھی فرمائش جلدی تو ہی ذاکرین کسرت مولا تیری زندگی کرے سلامت رہیں
ہاں چلو وہ ایک مومنین دا میری ذاکر دی جو کہ پہچان بن چکے داد والے پاسوں تاں خانہ مکمل ہو چکا ہے لیکن وہ دی ایک جھلک ہو جاوے ڈپٹی میری مکمل ہو ونجے فلک نے فلک آسمان مناظر ہے دو فریقاں دا تکرار ہے مکالماتی شہری ہے آسمان تے زمین تو کاکھ بھی نہیں میرے مقابلے اس کی ہیں میرے مقابلے اس کی ہیں زمین آدھی وجہ آسمان تے سونا میں زیادہ وسیع تیرے نالوں میں زیادہ بلند تیرے نالوں میں زیادہ زمین آدھی معاف کرنا سارے اچھے قادل معزز تو نہیں ہوں گے کوئی بات کر فقط تکبر نہ کر فقط میں نہ کر کوئی بات کر تاکہ جواب دا لطف آوے آسمانی آکھے چلو میں بات کر دا ہوں جو اس نے دلائل پیش کی تھے زمین جوابات رہتے سماعت فرما لو وہ فلک نے کہا ایک دن یہ زمین سے میرے سامنے تو بلا چیز کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا بابا جی لفظ کیا ہے نا جڑا کیا ہے یہ بڑا دوسرے دوتے ایک اپنا روپ دھونس جمع بڑا لفظ ہے دوسرے نو یعنی کچھ نہ سمجھنا یہ دوچ میں ہے باوی جڑی زبان لے لو سریکی لے لو ملتان دی تو کیا ہے پنجابی تو کی ہیں ان اسمان رکھے تو کی ہیں زمین آدھی ہونے پتہ لگتا ہے بھائی میں کی ہاں روپ پا لے آئی ہون ذرا کوئی دلائل نال ٹور جواب لائے دلان دی دھڑکنچ علی وزدائی شیر سون فلک نے او کہا فلک نے کہا نا جو میرا بجا ہے مزین میرے پاس شمس و قمر ہے جواب زمین نے کہا پھر زمین نے کہا پھر جواب اس کا یہ ہے کہ مجھ پر بھی آلے محمد کے گھر ہے تو اتنا بڑا تھا تو قابو میں رکھتا جو قرآن ان پر اتارا گیا لٹیاں گئیاں علی دیاں دیاں مولا صحت دے بھی پاک ذکر دا صدقہ مولا میرے بیرانوں صحت دے بھی باقی جو دعا ماں جس رنگ دی دعا میرا مالک تیری ذات بہتر جان دی قبول فرما میں جڑی ساری آخری زیارت دی جگہ آئی ترتیب ساری روٹین ویسے زیادہ تر پہلے عمرہ ہوندے بعد ایران عراق ہوندے لیکن اساں اینڈ تے عمرہ کیتے آخر تے اساں مقام ڈٹھے جتھاں زینب دی ماں ستی پئی ہے عالیہ حسین دی پاک اماں اچھا تساں تے رو پئے ہو تساں تے بڑا کھل کے اظہار کر چھوڑے لیکن اتھے میرے گواہ موجود ہیں اساں پچھلا عمرے دا سفر کٹھا کیتا ہے مدینے مان کے نا بابا جی دل گھٹی ویندے
सईदो मदीने दिल घुटी वेंदा है गुरबत का मंजर सामने वड्डा है ते ना बंदा रोज़े रसूल ते रो सकदा है ते ना जन्नतुल बकीया रो सकदा है उदा फिर इजहार किस टाइम होंदा है वो गुबार किस टाइम धुलदा है जरा बंदा इर्द गिर्द दी ज़ियारतां शुरू करदा है ना मालिक जिंदगी करे इरशाद बलोच आगा जी उन्हां दे इलाके दी एक बड़ी शख्सियत 25-26 साल तो लइए था वो ज़ायरीन की खिदमत कर रहे हैं मालिक उसमें अजर देवे वो बड़ियां ज़ियारत जी आम लोग नहीं भी करवेंदे वो आदे मेरे नाल चलो मैं थोड़ा सारियां ज़ियारतां करावां वो जड़ा अंदर गुबार जमा होवेंदे ना बंदा ना बकिया रो सकता है ना बंदा रोज़े रसूल ते हाय कर सकता है वो गुबार फिर निकलता है जरा बंदा मदीने के अतराफ दियां ज़ियारतां शुरू करता है ना एक मकाम ते इरशाद बलोच दी ढा निकल गई है आदे ज़ायरीन ये वो मकाम है जिथा 7 सालों की ज़ईफा मिलन आई है कोई जाकरी नहीं मसाहब कोई जाकरी नहीं मुकानी है सैयदा मेरी जाकरी तेरे सामने तू गवाह है मेरी जाकरी दा अदब दा हिकमती होवे इथों हिकमती आ वनी वो जन्नत तो मैं गई उदी हिफाजत की कर ओ सादात मुमनीन मुकानी है सैयद चलो फिर जरा मैं वापस आया ये चंद दर्द मैं चुके ज़हन नक्शे मौजूद हैं तो मैं पढ़ रहा इज्जत आले कोई नवी करबला शाम नहीं बजुर्गों की तरतीब दिते दर्दों के समंदर भेड़ पर्दे बना के बह गई मालिक सलामत रखी भेड़ पर्दे बना के बैठी है कनीज़ा नु आदी सामने कोई मर्द है क्या बात है भाई हाय 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 मेहरबानी सही मेहरबानी लफ्ज़ से कोई तुसा केड़ा सोना करीब तू महसूस किया इस लफ्ज़ से कोई दा करब ओ सामने कोई मर्द बैठे वाह मुसलमान करीब आयन परदेसी राह छोड़ दे इमाम आदन मेरी 3 मजबूरियां सारा मजमून नहीं पढ़ना ना मैं चुने हुए दर्दां दे लफ्ज़ पेश कर रहा अपनी सरदारजादी नू मेरी 3 मजबूरियां दसो उम्मीद है लजपाल जादी है मन वैसी कनीज़ादी केड़ियां हुण भाई जवान औखे रोंदे हो ना जवानी का वास्ते ही अपने पीर दियां 3 मजबूरियां सुन जरूर लवें व दिल करी ताहे करे चा इमाम अदन मेरी 3 मजबूरियां अपनी शहजादी नू दसो तो सही कनीज़ादी केड़ियां बाकिर दा बाबा दे एक तो मैं बीमार हाँ दूजी मजबूरी बड़े बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कर दिया वैन लेकिन अगले लफ्ज़ भी समझ दिया एक तो मैं बीमार हाँ दूजी मजबूरी बड़े तवील सफरां दा थका होया जिन्हें 2 मजबूरियां ते हाय नहीं की थी इमाम दा ठंडा साई निकला आदिन मेरी तीजी मजबूरी बड़े दिन बाद कहीं जगह ते अपनी मर्जी नाल बैठा और मातम करके रो मना ले कनीज़ां दी इस मजबूरी दी समझ नहीं आई इमाम आदिन थानू समझ की भी आवे तो कोई दर्द रसीदा ही समझे अरसा थोड़ा गुजरे जिथे बावा कोई ताजिया न मरेंदा अमीर न बने हो कोई तमाचा मरेंदा है जवानी माने बिरात ऊपर दे करके लंघ गई शाबाश क्या रूहानियत है रूहानियत क्यों ना होवे जिस मेरे बिरात की जिंदगी गुजरती पई है बादशाह मंदे मसाहब पढ़ दे सैन यकीनन करम नवाजी तेरी अख ते करनी है मैं हकीर फकीर ते करनी है मेरे बाद वाला ते करनी है सदात मुमनीन खैमे टुर गई पर्दे करके लंघ गई खैमे भी कयामत के मंजर हैं लेकिन वो एक फखरा मजमून जाकिर पढ़ दें वो मैं नहीं पढ़ता मेरी अगली मंजिल ते नज़र जो मैं एक बंद पढ़ने खैमे की गुफ्तगू का खुलासा भट्टी साहब सुल्तान जाकिरीन के जुमले च मिलता है अगर करीब तो इस जुमले के दर्द नूं है बड़ा सादा कोई उरियानी नहीं उरियान रिवायत मेरी जाकिर थोड़ा पता मिलती नहीं है दर्द डूंगा समंदर है लेकिन ये बहुत सादा भट्टी सुल्तान पढ़ते हैं कि अपनिया फुफिया मामा खलो के गुफ्तगू भी करके
निशानियां भी मिला के तेरी जिंदगी होवे बुजुर्ग, लेकिन रिजल्ट क्या निकला है? मायूस होके अपनी कनीज़ां तो मुखातिब होके आदि आओ वल जुलूं ए सादियां कुछ नहीं लगदी। हाय 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 हाय, मेरा सलाम है यार जेड़े दर्दां वाले सादे जे लफ्ज़ ते जेड़े गहराई च गए हो, बस राजी रवे। मेरा मिंबर देवा खैमे च वल पई मखदूम साहब के बिला मौला थोड़ी मिन्नतां दा तुहानू अजर देवे, अज़ादारी और इस अजीम सिलसिले ते मालिक थोड़ी काफिशां कबूल करे कि बिला जदा दूजी दफा मैं बात पे आदा, जदा दूजी दफा प्यो ते पुत्र दे कोलों गुजरी है ना जनाबे बाकिरा दिन बाबा हुण मैं तू बर्दाश्त नहीं हो वांजो बाकिर वांजवे बाकिर शाला पूरी उतरी। बाकिर ने उबाले कदम चाहे मेरे मौला ने, मेरे पंजवें बादशाह ने उबाले कदम चाहे वहदी हुई फुफी दे बुरके से ना मेरे पंजवें इमाम दे हथ है, दामन झटका लगा कि बला साहब कयामत दा मंजर बने, कोई करबला या कूफा या शाम तो है ही नहीं, हसनान का शहर जलाल वध गए, सबर दे बन टुट गए, इमें पैरों तो सिर तई देख के ना जनाबे बाकर दी हालत कैफियत बीबी झिड़कने बैठी, मैले कपड़ा वाला बच्चा मेरे नाने दे शायर इतनी जुरत अगर न जानदा होवे तो मैं तारुफ करवा दे मां। बाकर मौला चुप, बीबी अगला जुमला आख्या अगर तेनू पता नहीं तो मैं अब्बास दी भतरीजी हाय जिना इस गल ते हाय कीती है जवाब इस तू दुखा है। मेरे बाकर मौला ने जल्दी नाल दामन छोड़ा है, लेकिन मैं कम दे हाथ जोड़े गुरबत भरे ले जे नाला दा खड़ा है फुफी वो जड़ा गरीब बन के बैठा है, मैनू झिड़कता दे लई लेकिन मैनू सुना जे तू अब्बास दी भतरीजी है तो मैं तेरा भतरीजा। अलमान आदि कौन भतरीजा? गुरबत समझे कौन भतरीजा, केड़ा भतरीजा? बाकर हौले हौले आदर तू कहदी फुफी है, फखर न ला दिए मैं तब बाकर जे शहजादे दी फुफी। बाकर आदर मौत दे मारियां दे चेहरे पहचान दे काबिल तक कोई नहीं आंदे, लेकिन अल्लाह दा ना ही एक दफा मैडो देख मैं बाकेरा तू साथे बंदिया हाय कीती है, आवाज आ दिए तू बाकरे वल बाबा कर गई आदे ओ सामने जड़ा मिट्टियां ते रोंदा बैठा है, मुंह ते पिट के आ दिए भावे तो फिरा तू पर दे कर आईया ओ बाकर मैनू फिरा मना। मातम 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 सुनी रोवे सुनी है करे, शिया अपना नाम आत्मी लिखावे, मेरे बुजुर्गों का लफ्ज बस भाईजान बाकी मसर दे बात खत्म मुकान माफी भेड़ आके मंगी, दो कैफियतां एक भेड़, एक भेड़ दी कैफियत एक बिरा दी। भेड़ दी केड़ी कैफियत है? बार बार एक जुमला दी है भेड़ माफी मंगना है, जेड़े बंदे है नहीं की थी अजा ते इब्तदाए मजलिस सही देर ते मातम करने रोमना ही कोई मजलिस मेरे ते नहीं मुकनी ओ मातमी हो। भेड़ वाल वाला दिए माफी मंगना ही, भेड़ माफी मंगती है, मैं पहचान नहीं सकी जरा भिरा दा जिगर वेखते हैं, भिरा केड़ा हौसले वाला है, भेड़ दा मत्था चुम के बैठा दे मैं कोई नाराज हाँ। मेरा बिराद है साबिर प्यू दा पुत्र जो है, जरा भेड़ नू यकीन होया है मेरे बुजुर्गों दा मोर्शदा बंद उसे ते सलाम खैरात मैनू इत्थे मिल चुकी है, लेकिन जरूरी है माफी मंगण दे फौरन बाद पहाड़ तू वजनी इशारा मैं बंद तू पहले करदा हूं सदात मोमिनीन माफी मंगण दे फौरन बाद आदिए बाकरे तू सजा दे अपनी अखी दा वास्ते ही अपनी मुकान दा वास्ते ही जुमला सुने जरूर रोमन नसीबा दई ए बाकरे विछोड़े दी मलका पई आदिए ए बाकरे तू सजा दे बाती में चारे पासे दे के आदिए ते मेरा अकबर वाह वाह केरी सोनी हाय चकीती आई
اکبر دے بھیڑا دیا چیخاں نکلیاں بھیڑ دا جگر آئی آدھیے تو رونا تو میں اکبر دا پشتی نہیں بابے دا نہیں الموالے دا نہیں لیکن اے تا دسا میریاں پھپیاں وہ تھوڑی دیر چپ کر کے آدھیے میری ماں رباب امام آدھے جڑے خیمے کھلوتی رہی ہیں اتھائیں پھپیاں بھی اتھائیں ماں رباب بھی ہاتھ شیعہ دوے تے سینے تے کیوں نہ آوے اور بنا دے قدمہ ٹکر ماری اس آدھیے بھلن والی تو میں بھی نہیں اگر میری ماں رباب ان نبی بیان موجود ہے اللہ دے ناتے رسا کیوں جھولی خالی اللہ مان او میڈی امڑی دی او میڈا کن گئے چھوٹا ویرے او جیڑی سمدھی ہائی پیو دے